يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Kurubwo rero ntidutakaza umwanya ikigo twacumvishije niyihe nkomoko y'umubatizo ukorwa n'abakristo. Ndahagurutsa umwarimu iminota 20 aje kucigwa. Agiye kucigwa turamuhagarika bisabwa ko aguma mu cigwa iminota 20. Urahawe ikaze mwalimu Amidou Panas iminota 20. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنا نحن نزلنا ذكره وإنا له لحافظون. ثم صلاة والسلام على أشرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أما بعد. نعم إما إبشمرا أره الله سبحانه وتعالى نجا سبيرا أمرنا من شبه سكارة وسوزرجي إلمنا بهنوزي إلمنا إيمان محمد صلى الله عليه وسلم. ikigira kabiri tufise ikigwa cyange imada n'ikigwa twateteje abayisilamu. Turabaza abakristo na cyane turahiriwe abo twabagije ni abapastori. Ikigwa kivuga muti ni iyihe nkomoko turi kumwe ni iyihe nkomoko y'umubatizo ukorwa n'abakristo. Harita kabaza twebwe twarabagije noneho ino munsi nk'abapastori kuba baje kandi bakaba basanzwe babatiza abakristo. Uyu munsi baraheza batwereke inkomoko y'uyu mubatizo basanzwe babatiza baki abakristo. Mbega uyu mubatizo uba waturutse ku Mana cyangwa waturutse ahandi hantu? Turi kumwe mwarimu? Naam. Kwanza twadusuzume nk'abayisilamu. Mwarimu? Naam. Dusuzume nk'abayisilamu impamvu twebwe abayisilamu tukaba tubatiza nk'uko abakristo basanzwe babatiza, na cyane uyu mugigwa abapastori nibo basaba kujogira iki kuwukoresha. Mwarimu? Kweli. Twebwe abese turemera intumwa z'Imana zose kabisa. Twemera intumwa z'Imana zose atanimwe ivuyemo. Akarorero impamvu tuzemera muri Qur'ani igitabo twemera kandi igitabo cyabaye icyakane mu bitabo Imana yamanuye ku isi inihereza intumwa zayo. Qur'ani 2:245 Suratul Bakara. Igitabo cyeranga Qur'ani Ndiyo ikigabane cya 2:285 aha maze kwikinga kubarangiza na Satani yavumwe. ndiyo Izina ry'Imana y'imbabazi y'impuhwe aha intumwa y'Imana Muhammad ndiyo yaremeye ivyamanuriwe bikomotse ku muremyi wiwe n'abemera abareza turi kurasoma amana rasulu niyo ndi 285. soma rero intumwa y'Imana Muhammad yaremeye ivyamanuriwe bikomotse ku muremyi wiwe ndiyo n'abemera baravyemeye ndiyo bose baremeye Allah ndiyo n'abamarayika biwe ndiyo n'ibitabo vyiwe n'intumwa ziwe nta nimwe dutandukanya. Imani tugira Muhammad la nufarriqu baina ahad min rusuli. Ati twebwe ko Imana yarungitse intumwa turi kumwe twebwe bese twebwe
intumwa z'Imana tukemera abamarayika hamwe n'ibitabo Imana giziki yamanuye. Imana ikigira Muhamadi atangarize abayisilamu duti la nufarriqu bayna ahadin min rusuli, nimuze muvangure n'umwe mu ntumwa z'Imana. bivuze turabese n'umwe turagira iki turazemera. Guhera kuri Adamu turamwemera, Aburahamu turamwemera, Mose turamwemera, Dawidi turamwemera, Salomo turamwemera, eka na Yohana turagira iki turamwemera, na Yesu turagira iki turamwemera, na Muhamadi tugira iki turamwemera, nta n'umwe tuvangura. Kucha tugararo ikibazo mwarimu. Naam. None iyi nkomoko y'umubatizo ukorwa mu Bukristo mbega yoba wakomotse ku Mana cyangwa waturutse ahandi hantu? Nakabazo twashe twiga n'Abisilamu. Cyane bagije abapastori baraha baze batwereke uyu mubatizo bakunze kubatiza mu Bukristo, babatiza abakristo aho wagize iki wakomotse, batwereke inyandiko gusa imwe yonyine. Mwarimu, naam, inyandiko nyenera itakuza mu nzira zibiri. Inzira ya mbere aho Imana yoba yarungitse intumwa ikamutuma duti ikamuga ati genda ubatiza, genda ubatize. Bana inyandiko aho Imana yarungitse imwe mu ntumwa zayo cyangwa umwe mu bahanuzi b'iki b'Imana, Imana ikamutuma ati genda ubatize. Bana inyandiko imwe. Bono uburyo bwa mbere. Kweli. Uburyo bugira kabiri. Naam. Buri kumwe. Kweli. Yakeneye banyera kinyandiko. Buri kumwe. Naam. Aho Imana yavuze muti nimubatizwe. Buri kumwe. Okay. Nimubatizwe. Kubera bo basanzwe bagira iki babatiza. Niba basanzwe babatiza baba bafite ikibyemeza batwereke ni hehe. Safi. Bana mumurikire neza abapastori. Nyene y'inyandiko aho Imana yatumye mu ntumwa zayo genda ubatize. Inyandiko igira kabiri aho Imana yavuze muti nimubatize kugira namwe mubashe kugira iki kuba mubatiza. Kweli. Sisi ko muriko muranahura neza. Ndibaza bavyumvise. Jane muriko muranahura neza. Ibica amatwi. Jenise koko muranahura neza mwari. Kweli. Twebwira Abisilamu Yahya turamwemera we Yohana. Kweli. Nubwo bamwise ngo ni Yohana umubatizi. Tugiye kuraba mwarimu. Naam. Ibitabo Imana yamanuye. Tawata Taurati. Kumwe cyahawe Mose, ariwe Musa. Kabisa. Igitabo kigira kabiri ni Zaburi. Yahawe Dawidi. Igitabo cya gatatu ni Injili. Yahawe Yesu. Icyakane ni Qur'ani. Na hamwe mbona tikumwe muri ibitabo aho handitse yuko hari uwitwa Yohana umubatizi. Hamna. Na hamwe itakibiri batwenye itakibiri. Tikumwe na hamwe mbona cyangwa bitabo by'Imana yishuye inka zayo hari uwitwa Yohana umubatizi. Abesa mu bose baramuzi Yahya kandi turamwemera. Yahya umubatizi nabaho. Kubera kimuze nabo mwarimu. Qur'ani 3:39. 3:39 ku izina ry'Imana nyene imbabazi nyene impuhwe. Suratu Al-Imran. Igira iti abamarayika bamuhamagara ariko arasenga. Abamarayika bamuhamagara ariko arasenga. Ari mu cyumba cy'amasengesho. Mu cyumba cy'amasengesho bati mu by'ukuri Allah aguhaye inkuru nziza. Ati mu by'ukuri umuremyi wawe Allah aguhaye inkuru nziza. Ivuka ry'umwana w'umuhungu. Ivuka ry'umwana w'umuhungu. Azokwitwa Yahya. Azokwitwa nde? Yahya. Kandi abavuze inkuru bakavuga n'ibitsina. Sabani baje bamadukano ni abamarayika. Batumwe nande n'Imana. Baza gutanga inkuru kuri Imran yuko azobye mu yitwa nde Yahya.
soma mwarimu bandanya. Azokomeza ijambo rikomoka kwa Allah, ndiyo azogira icyubahiro ku isi. Atuyaya azogira icyubahiro ku isi. Azokwihanganira ibyifuzo by'umutima, kandi azokwihanganira ibyifuzo by'umutima, kandi abe intumwa ikomoka mu ntungane, kandi abe intumwa ikomoka mu ntungane. Iyi Korani itweretse nde? Yahya umubatizi nawe muri Korani nzima turi kumwe kweli. Jenda kenera baze kutwereka mwarimu kugira ngo batize aba batwereke inkomoko y'uyo mubatizo. Hamani batwereke inkomoko y'uyo mubatizo turabe mbega inkomoko ni ku Mana cyangwa ni kubateka mitwe kweli, cyangwa ni kubateka mitwe. Kuko hari abantu baje bitanguriza ibintu by'amadukano baca babyitwa n'ibyiki by'Imana, ariko atari byiki by'Imana. Abagira kabiri mwarimu baca bagira umugigwa kandi ukomeye cyane na cyane ubukristo. Kugira ngo umukristo utegeza kugira iki? Kubatizwa. Bikume utegeza kubatizwa. Ariko mwarimu ntabwo wongera agakiza katageraho katurutse. Bikume katageraho katurutse. Kandi agakiza kugira kabe akukuri gategeza guturuka ku Mana kweli. Kuba duturuka ku Mana, Imana ica ikaraga intumwa yayo. Imana muri Bibiliya ikivuga ati twemeye n'abahanuzi bayo intumwa zayo. Akarorero abigoma ba 2:20. Zo ku ngoma ya 2:20 umurongo wa 20 nyene. Ndiyo anyandikira iti bukeye bwaho barazinduka ngo bafata inzira baje Itekowa. Ndiyo bagitangura kugenda ndiyo Yoshafati ahagarara hagati ngaho aravuga ati arasemerera aravuga ati nimunega amatwi yemwe Yuda. Nanjye ndavuze ati nimunega amatwi mwebwe ari ngozi na cyane abapastori muze kutwereka inkomoko y'umubatizo mukora. N'amababi Yerusalemu. Ndiyo mwizere Uhoraho Imana yanyu. Icyambere ati mwizere Uhoraho Imana yanyu. Ntabwo mwaza kugira umugigo kubatiza nimba uyu mugigo utatutse kwande ku Mana. Uraza kubitwereka ndiyo mubone gushikama, kugira ngo mubone gushikama. Ndiyo mwizere n'abavugishwa nawe, mwizere n'abavugishwa Mana intumwa z'Imana mubone, kugira ngo mubone gutsinda. Kugira ngo umuntu atsinde ategeza kwemera intumwa y'Imana. Ikibazo kiraje kugira mwebwe mutsinde ku mubatizo wanyu nimba koko ari ukuri mutwereke intumwa y'Imana. Imana yoba yaratuye mutubwira duti genda ubatize kugira mubone gutsinda mwebwe kweli. Sinzi ko muriko muranahura safi, sinzi ko muriko murankurikira biriko biratahurira biriko neza kugira mubone gutsinda nk'uko Bibiliya tubariye. Mutwereke intumwa y'Imana. Imana yataguye iramutegeka iramutuma genda ubatize. Nimwaheza kutwereka icyo muce muhindukira ubugira kabiri mutwereka aho Imana yavuze ati nimubatizwe muce muhatwereka. Sinzi ko turi kumeneza mwarimu safi bati batwereka kubera mwarimu singo manda babaza akabazo. Mbega umuntu abatijwe yunguka iki? Atabatijwe ahomba iki? Muce muheza muhindukire kandi bugira gatatu mutwereke umuntu abatijwe yunguka iki, atabatijwe ahomba iki. Baheza bitwereke. Ariko mwarimu niba heza kubitwereka inyungu y'umuntu abatijwe aronka baheza ndabe safi. Mbega Adamu yabatijwe, Aburahamu sekuruza w'Imana yaragize iki? Yarabatijwe. Mose yahawe amategeko Taurati yoba yarabatijwe. Dawidi yoba yarabatijwe. Salomo yoba yarabatijwe. Yesu yoba yarabatijwe. Yesu yoba yarabatijwe.
yarabatijwe. safi Mariya nyina wa Yesu yoba yarabatijwe sinzi kwikura muri pereza mwari dusanze batabatijwe naho dusanze batabatijwe nta kamaro ke mu batizo genzo cya mpombera aho bahombe none uzotuhombera aho bahombe kweli bari kuja mu muriro ntabwo uzotuba kuri kimazi Imana nanjye nzo ariko genda hamwe abakiso barabihamya yuko nanwa Imana yoja hehe mu muriro tukwe mwarimu kweli aha rero tenga bifise ngaha ibibazo ikumwe kandi nasigaje ngaha imbere yuko nza kwerekana izindi nyandiko z'uyu mugigwa w'umubatizo ukorwa n'abakristo mwarimu ndarindiye ko banyene byo baze batwereke aho kwanza byaturutse kweli ikumwe bahatwereke bamaze kuhatwereka duce dusuzuma mbega aho byaturutse ni ukumana kandi ni ukubabanda bateka mitwe safi tukume neza yego duce dusuzuma hamice nange kandi isuzume mbega Imana yaratabwiye mu ntumwa zayo ikamutuma ati genda ubatize mwebwe kugira ngo mubatize n'abakari mukwega mukabatizwa kuba hari aho Imana yavuze ati ni mubatizwe canongera kandi isuzume bivuze ati rero tuzoba twije mu kigwa indani dependeza mwarimu tuzoba twije mu kigwa indani ndasubiyemo ibibazo byanje ndakeneye inyandiko biriko mwarimu ikwereka inkomoko y'iki y'umubatizo ukorwa n'abaki n'abakristo inyandiko igira kabiri ndakeneye inyandiko muri twereke aho Imana yoba yaravuze uti nimugire iki nimubatizwe inyandiko igira gatatu aho Imana yacaguye mu ntumwa zayo cange mu bahanuzi bayo ikamutuma ati genda ubatize mutwereke prima imatizo biheze izo birangiye nibyo dukeneye na n'ibindi hame nyuma yaho turaheza duhindukire mu nyuma ikiganiro kibandanye wanasibaje mwarimu kuba ko ngeze ngaha je sinumva ko kwaze nomara n'iminota ariko inyandikwiye mu bana nge mwarimu 19 sotu Mariam uhere 12 19 ni kigabane kitwe Mariya nyina wa Yesu 19 aya 12 ndiyo بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وغير آية 15 يروتا بسم الله الرحمن الرحيم آية نسمع ndiyo ewe Yahya umbiti Imana hamagati ewe Yohana Yahya akiri gitabo ati akira iki gitabo ugifate nka mama ugifate nka nkama tumuha ukubanguranya n'ubwitonzi tumuhereza ariwe Yohana kuba ukubanguranya n'ubwitonzi akiri muto maze tumuha impuhwe n'urukundo rukomotse kuhoraho ndiyo n'ubweranda yawe yariwe Yohana kandi yari umutoni wacu no kuba intore ku babyeyi biwe azira amanyama n'ubugaba amahoro abe kuri we kuva kivuka kuva kivuka n'umunsi azopfa Yahya n'umunsi azozuka ari muzima n'umunsi azozuka ndiyo nuvuga inkuru y'inkumi yitwa Mariyamu hagarara ngaho Imana yahaye igitabo inde Yahya kandi ahabwa urutonde Imana yongera iramudondora ikibazo kiradirira mutwereke ko mutwaze ngo ni Yohana riko Marimu mu bitabo by'ijambo ry'Imana aho yamutinda ati ewe Yahya cyangwa ewe Yohana genda ubatize sinzi ko muri ko murankurikira neza abapastori muri ko murankurikira ari Imana yamutegetse iramutagura ati genda ubatize Yohana munyereke mutwereke inyandiko safi mutwereke inyandiko inyuma y'Imana abamaze kwitwereka bakibanye kandi batekinyandika ati ni mubatizwe muheze muhatwereke sinyeneye ko muja kubibara ndi mukigwa utaza kunyagiriza ibyo nigeze mvuga kuko mwebwe abapastori murakuze gucomeka kuko mucomeka kugira muronke ibyo muvuga ukaza kumbesha ibyo nigeze mvuga jire utaze kumbesha ibyo nigeze mvuga tuvuga kubyo navuze n'ibibazo nasize nga jameni tanga inyishu yabyo
ariko icyo mutangura ko mutwereke inkomoko y'iyo mubatizo mwagite kutwereka muje kutubazo twanditse nasize hehe ga nasigaje utubazo tune niko nasigaje nga akambere aho Imana yacaguye intumwa ikamutuma ati genda ubatize akona kambere akagira kabiri aho Imana yabuze ati nimubatizwe kuna kabiri akagatatu ratevuga ati mbega umuntu abatije abatijwe yunguka iki mutwereke ibyo yunguka kuna kagatatu akakane mbega umuntu atabatijwe ahomba iki ubazo bune gusa bungahe bune ariko menye neza icitondegwa inkomoko y'umubatizo w'Abakristo nico citondegwa mudugirako. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ari musegonda tweri tuyirenza kwega mwe muratanguye kusha nikuvuga ikirero yemwe ibyabona biri ngaha akaba yagiye inyuma y'icigwa nukuri muze ngaha muvugisha ukuri tuzoja mw'ijuru nukuri kwima tuzoja mw'ijuru ducungura umwanya umwete urahawe ikaze uhagurutse umwarimu. Murakoze mikrofone ikayegere ku ruhande rw'Abakristo iminota 20 iraheze ku ruhande rw'Abayisilamu aho yariko aragerageza kwigisha bivanye no gutahura kwiwe icyo gituma twaje hano kugira ngo tubigishe ivyo mwebwe mudatahura. Abaka egereza ino kugira ngo ushike hano umwigishe arega izi nshuti zacu zirakeneye kwiga kugira ngo zitahure cyo kimwe na mwebwe muri hano nk'Abayisilamu ibi tugomba tubabwire mu bifate nk'ama bizobafasha igihe abashehe banyu bariko baraza cyangwa bababwira ibyo mudatahura. Ingo rero kugira ngo ducungure umwanya mu minota 20 dushike hano ama tubandanye ibi bibazo yaciye hano ariko turacyafise umwanya reka tubanze tubigishe turacyafise n'umwanya wo kuza kubishura nimwabaza mutangiye kubaza turabigisha tubanza kubigisha hama mu nyuma muzanye ibibazo tubishura. Amen. Sawa. Yesu mwamba si mwamba. Mwamba. Haleluya. Wafundishwe wasifundishwe Nibigishwe. Qur'ani 22:4. Muhamadi anasemaje? Katika watu wako mu bantu bawe ewe Muhammadi wanabishana juu ya Mwenyezi Mungu pasipo elimu. Ari abantu mu bantu bavuga kuterekeye Imana tabumenyi bafise na wanamfuata kila shetani kandi bakugira satani icyo si urumvi gusa. Imagine uve mu kibitokoriti uzingozi wategwa gukorana ikigwa uragitora inkomoko y'umubatizo w'Abakristo ukomoka he? Twiteze yuko niwaza utubwira ati inkomoko y'umubatizo w'Abakristo ukomoka ngaha. Usanga Abayisilamu tutabatizwa ukatuzana ibibazo urigisha ikigwa unajifanya mwana elimu na wakati mbumbumbu zero brain Qur'ani yabaye abantu bawe. Sasa twatangaye n'imiro tujye kumara ngaho none abarimu bari ngaha bagukurikira yataza avuga ati umubatizo w'Abakristo ukomoka ngaha niwo watori ikigo uza kutoza twe tugire gute ingorane ariko ikibazo rero ni kimwe kuki atori limunanira na nawe ati ukutamenya ko n'ubwenge buke guma muri Qur'ani simba ngaho onye 94 Qur'ani 94 ni wewe nimo mwagitoye usenga utanga kubaza iyo wabendika ku telefone yawe kwishura 94 utariza ko nitike yawe igitabo kino mwahitaji gusoma no kwandika manuka na kama unayo shaka juu ya hayo niliyokuteremshia kanda tawa rero ingene Qur'ani bw'Abayisilamu niba mufite mukekeranya kuri ibyo twababwiye twabahaye basi waulize wale wasoma vitabu vya kabla vya kabla genda ubaze babandi basomye ibitabo imbere y'Ubwisilamu hari abasomye ibitabo
bahazi nuge nubabaze abo nabo ni bande? Wayahudi, Abo nabo n'abayuda, Manasawa, n'abanaswara, na wale waliosilimu. n'ababandi Abakristo. Tulia baba. Ndio. Kendo base. Yesu wa Kristo sasa hajajua ikibazo kendo base ni bitabo imbere yawe. Abayuda kubalinza abayuda n'Abakristo. Abandi bagize gute basirime. Neno kusilimu utarinzi ndagoza dictionary. Na yuzi. Yo babu twagenga. Yo bimenya gute. Abo rero basomye ibitabo imbere yabo bitwa bati Abakristo. Abaje mu nyuma ba mbere bandi bande n'Abakristo. Abaje mu nyuma nabo cyabitwa bande? Abayisilamu. 6 ubavugire Korowani 6. Kwega Abakristo mutubaze ko twatambwe kuza imbere ivyo mukekeranya mutabifise tubabwira ukuri apana kuzanga kwigisha utazi. 6 Inasemaje? Mrongo mwalimu Amewaleta wengine kwa miongoni mwao 62. Tata huyu 6 3. Tatu nasema ni chukizo kuwa mbele za Mwenyezi Mungu. 62 Ndio. 62 63 Ichunguze hiyo. Amewaleta wengine kwa miongoni mwao, panapiga kalamu hapa. Okay. Fungua hiyo sasa, inaenda vizuri. 63 Enyi mlioamini, mbona nini mnasema msiyatenda? Unasoma ngapi sasa? Sitazama namba. Sorry. Msomaji wangu vipi? Na amemleta kwa wengine. Sasa hao wanacheka, mimi sijakosea. Msomaji anapekua karatasi. Sisi ndatiko chanje. Nurupa provinces. Soma hali muumva. 62. Soma hiyo. Na amemleta kwa wengine miongoni mwao walio bado kuungana nao. Muhammad ngo arabandi yazanye mu nyuma yabo batari bifatane n'abandi. Nao ndio sisi Waislamu. Nao abo baje mu nyuma nitwaga Abayisilamu. Tuliokuja nyuma. Baje mu nyuma niyo mpamvu ikibazo cyo kubatizwa mudashoka kwitahura kuko mu kibazo batanguye bazi by'umubatizo. Kuko warivuze hari itabo byatanguye none agatabo kajya yiga yejo. Ubwisilamu gatanguye tariki 10/12 17 none kajya yiga yejo bashaka mwita byatanguye. Ni Mose mubaze bige amaro tumwigisha. Yego Chambe nakubwiye kandi kubuntu. Muge mwaje mu nyuma tuze twatanguye rero tubivuga ko aha baraharira rero jewe kuko yavuze inkomoko ndakenaze kwitanga nga. Yego Ariko reka namwisha utubazo twiwe duto yabaje utubazo dutatu sibyo? Yego Ikibazo cya mbere yavuze ni mwaza ngaha mugomoga muri abarimu mutubwire ninde yabatumye kubatizwa. Suko yavuze? Yego Ninde yabatumye kubatiza? Ndamwitegereza ndamurabwiye umugabo nabati afite ikibazo. Ariko mwarimu Bibiliya. Nyondi. Twe tugende ngaha amahura sa kutuka inkomoko neza. Ndaruko ikibazo cyo ari cyo nyene yabagije. Yes. 16 Mariko 16 muri Mariko dutangure ngaho. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko. Nimba hari ikindi kibazo uzakibagira ntaho uza kumwisha mukinyibutse. Arabari ati mugende muje mu bihugu byose. Nimugende muje mu bihugu byose. Mubibwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. Bwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. Abayisilamu bizera bakabatizwa. Uwizera akabatizwa. Barakizwa. Akizwe. Ariko abayisilamu nibatizera. So uko nyene papa. Azitsindwa n'urubanza. Ariko utizera atindwa niki? N'urubanza. Ariko uwizera akabatizwa zo bagize gute? Azokiza urubanza. Utizera abatizwa zo batizwa niki? Urubanza. Maze kumva iryo jambo yuko uwizera akabatizwa abatizwa urubanza. Niyo mpamvu tubwirwa tugire gute? Tubatize. Ni mugende mubatize. Ikibazo cy'icyavuga ati niyo bakati mugende kubatiza. Natubatiga ati ni mugende uno musi munyemendagira gute? Tubabatiza. Mwasa yakanyendagira gute? Aha mu mipo nambari mu mipo ngaho. Aho mipo ngaho. Aho. Aho tubabatiza. Na cyangwa hajya mugashikanwa uko ujabuka ujya mugashikanwa hariya. Yes.
nibaze ko ikibazo cyo cya mbere kivuye munsi n'abagize ati niba mugenda kubatiza barizera amajambo ya Yesu aba nicyo kibazo bafite. Matayo 7:24 Matayo 7:24 aba bati nimugende mubatize kiremo ababwe mugende kubatiza baratati nimugende mubwigire Yesu avuga aya majambo. Yesu avuga aya majambo. Urumva aya majambo yanje wese. Urumva amajambo yanje wese. Akayakora. Nimwo Islamu, urumva amajambo yose ya Yesu Kristo akayakora. Asa n'umuntu w'ubwenge. Yubatse inzu yiwe ku rutare. Urumva amajambo ya Yesu akayakora asa n'umuntu yubatse inzu yiwe ku rutare 26 rero. Ariko n'Abayisilamu tumva aya majambo yanje. Ariko amajambo ya Yesu we. Nayakore. Asa n'umuntu w'imburabwenge. Asa n'umuntu w'imburabwenge. Umuntu wese akora amajambo ya Yesu asa n'umuntu w'imburabwenge. Yesu atarategeka muri Mariko 16 nimugende mubyare mu mahanga yose mwigisha ubutumwa bwiza uwizera abatizwe. Wumvise amajambo ya Yesu atagira gute ayakore yatugende kugira gute tubatizwe. Ikibazo kirishwe kashi cyaburi deni kashi imburabwenge bize kukwata amajambo ya Yesu sindayakora. Ego ucabwenge akora ibyo Yesu agize gute akoze. Ego akora kambere yabagije kakabiri acabaza avuga ati ngo rero inyungu yo kubatizwa niyihe? Siyo yabagije. Ego inyungu yo kubatizwa niyihe? Ibyakoze n'Intumwa 13 Abaroma 6:14 Abaroma 6:4 nangwira ngaho Abaroma 6:4 ijambo Imana yavuga gutya 6:4 nashitse. Yes. None rero kubatizwa kwatumye duhambanwa nawe tuba mu rufu rwiwe kugira ngo nuko Kristo yazuwe mu bapfuye n'ubwiza bwa Data twese aba ariko natwe tugendana ubugingo bushasha. Umva inyungu yo kubatizwa nuko yapfuye akazuka natwe tugendana ubugingo bushasha. Inyungu yo kubatizwa ucugana nicyo bita assurance millennium. My God. Hallelujah. Ubugingo bushasha. Ubugingo ntukabatizwe. Ikibazo warishitikiba mu kibitoku kibujumbura ngozi utazi inkomoko y'ubwatsi wa Kristo nuwe ukiza kubaza jewe wantumiye ariko ndakwisha utubazo twawe ndakurinde numviyo nkomoko wicisha agukubita inkoni. Umwana w'ikiga bakwitwa he mu kibuga abantu barorera akandi kabazo kiwa mukanyusi sishaka kumugira kwideni yavuze ni Yesu nimba yarabatijwe mutwereke ndamwitegereza. Kibazo bene data irahari reka korowani ndamureke bafashe reka namukure muri korowani acha kwa nimba Yesu yarabatijwe he Matayo 3:16 Matayo 3:16 ijambo ry'Imana yavuga ritya inkomoko y'umubatizo wa Kristo ukomoka uraza werekana ukomoka ukubitirwa muri ako gatabo kawe k'amateka aka gatabo k'ijabura bya Yehova ndakaguhambamwo ndakagukubitiramwo amumaramara. Yesu amaze kubatizwa turiya yabajatingo nimba Yesu yarabatije mugira gute mutwereke biritsa ati Yesu amaze kugira gute arega sumusomiye mu babari Yesu amaze kugira gute n'abasiramu bamutweze amaze kubatizwa atava mu mazi itekanire ava mu mazi amaze kukibigori amaze kubatizwa acava ava mu mazi reka numanuka ari inyungu yo kuri 17 sindayivuga ndamukenaze nga atebagura abatebaguzi matama yavuga yategeye gisone bashyiraho siza kandi kabazo yavuze uruhombo manuka onye marira uyo murongo namuhaye n'inyungu umva basuko ruhombo uzoba wifitiye mazi ijuru riruguruka umaze kubatizwa ijuru riruguruka kuri wewe. Hallelujah. Manuka abona mpemu w'Imana amanuka asa n'inuma amugwako buno jwi riva mu ijuru biti uyu umwana wanje nkunda aragira gute
akamhimbara wewe utabatijwe n'uhimbara Imana baisira bo mu Giswahili nakazi kaje akamhimbara je ndakeneye baze ngabigisha ikigo niturigisha yaje ngakugira ninde mu Giheta ikigo niwe yagitoye kimunanire asenga kumbwira ati nguraza umbwire atabirongo nguraza umbwire atasoma ngoma wa kabiri nabyo ubatizo rurimo harimo ibyo kuba intumwa zose wewe intumwa zose ngaha anye uza kubaza ibyo kubatiza ukene ibyo kubatiza ndakubwira ko intumwa zose zagize gute zabatijwe cyumwe bikorito ba mbere bose byavuze ati ngo Yahaya wewe ndagasira ko munyuma marira ati ngo intumwa zose zabatijwe atabati ngo Yahaya Yohana ngo niye hari Yohana mubatiza we peti urarinda tanuzi ufite iziri ngorane isi ni kiki nikibazo reka ndagu ubisiramu bwahombye tumi aha bene data sibuko mutamenya yuko basogokuruza banyu aribo baburahamu ba Mose ba Isaka ba Yakobo bose bari munsi ya cyagicu bene data sinshaka mubura kumenya yuko basokuruza banyu numa bakuyemo oya bose uza gukuramo bose sogokuru wawe basokuruza bacu bose bari munsi ya cyagicu bashi hagati ya cyakiyaga kigabanije bose ku murongo wa kabiri bose bakabatizwa basokuruza bacu bose bagira gute babatizwa bose bagira gute barabatizwa urasukure muntu ucyo mubwira igituma mukuyemo nitera gufitiye uko yibatirijwe uko mukuremo gute Muhammad wenyene ne bakuyemo basokuruza banyu bose mu Kiswahili what taka what nichongereza all what no mu Gishinwa chinchancho utoe ndani umoja basokuruza watu bagize gute barabatizwe niya engomoko yukubatizwa kwaba Kristo ndakurindire nga pefinari inkoni naho gatabo kijabura bya Yehova utubazo twose urabyagiriye twose nta kindi munyibusi kindi ira Yohana aratari ngaha anye arasho kumalizaga ikindi Sio batije ya yumvise niso nakuraba yishwe gute cash banyegozi none mushika itakuze n'umwa 13 jakoze nyuma 13 ijambo ry'Imana ravuga araza Yohana yarigishije ubwoko bwose bw'Abisirayeli ataraza Yohana yarigishije ubwoko bwose bw'Abisirayeli ukubatizwa ko kwihana ariko Yohana ariko arasozeza urugendo rwiwe arababaza ati mbega wiyumvira ko ndinde tekana uyo ngo ataraza Yohana yaje yigisha ubwoko bwose umubatizo ni mumwemera Yahaya ngo yaje yigisha ubwoko bwose iki mubatizo kiretse mutari ubwoko ndabatorera ubwoko bwanyu mwebwe no munsi ndabubaha uyu Yohana ubwoko bwose abwigisha kura gute umubatizo niyo mpamvu je tangira gute tambatizwa haleluya ukumva niye mu gitabo uyu Yahaya turamubona ngo Yahaya Matayo 3 ngo Yahaya ngo Yohana umubatizi ngo niye yanditswe yavuze ati ngo muri Korowani muri Bibiliya muri Taurati muri Injili niye yanditswe Yahaya umubatizwe Yohana umubatizi soma ariko uyu mugabo je sinzi aho yigiye umutwe w'ijambo iramura kintu soma gute Yohana umubatizi yigisha abatiza ndira no byanditse oya icyo gitabo cyabaye imbere y'icya Korani tarabaho ati Yohana umubatizi yigisha ibyo kugira gute umubatizi wowe ufite igitabo nyabaki ngaho hajya jena kene muto yari barasoma wene yari biro kurasomamo ntiyanditse uko nyene gurangira ngo mu bitabo byatanguye ngo Injili Taurati niye yanditse Yohana umubatizi subiramo aho ititire esoma Yohana umubatizi yigisha wewe handitse gute Yohani Kinyozi niko handitse Matara Yohani shoferi niko handitse Yohana kapenzi mwalimu nimba byo bananyukunyene ejo nzoriitike nsubire hali
uko sinumva bafuma bani nako cyumu wayiteguye utazi ibyo ukuraza kutwigisha bafuma bahuye avuye Karusi sinza abagabo ikibazo badukeneye ko ariko rero nagenda mutekera akajambo kanyuma kumbure kazomufasha ibyo cyangwa yinjya yejo mwe byinshi ndakora muri korowani kujyanye n'umubatizo jewe byinshi ari niyo biza nabwe ngo bamuhaye iki. Haleluya, amen. Bibiliya irashikina abantu bose bagiye babatizwa bose benshi. Sinzi kibazo gusa wari ufite ariko ibibazo bye byaheze mwenye kiti umurani kwa Waislamu yumiwe. Jamani, ndamenyera abantu bamwe abayibereye hano ngo tuendelee tusiendelee. Ikisha mwalimu tabuza abanyengozi ariko bakeneye kumenya ariko barazimijwe benshi. Mariko rimwe kane niba bakeneye kubatiza imirongo igwa kubatiza muri Bibiliya imirongo 36 n'amajana uvuye mu kibitoki uzanga kuzimiza abanyengozi urahumbasha kubatiza inyungu uruho kubatiza inyungu wabatijwe uta we ni nkomoko utaranayiga. Eka ndakwereke n'abandi bagabo bari bakaruhariwe bameze nka wewe bagonda izosi batagonda izosi bene kuza kubatiza cyenda bagura Mariko rimwe kane Mariko rimwe kane havuga gutya niko Yohana yaje abatiriza mu bugaragwa tekana Yohana yaje abatiza hehe yari mu bugaragwa we rero sinzi uze kubati ibi Yohana yagize yavuze ko umuntu wabemera intumwa zose na Yahaya bagira gute bamwemera Yahaya yigishiriza hehe mu bugaragwa mubatizo mubatizo uyu abamwihakana mukanyu bene data intumwa zose murazeme kandi yavuze ngo arafise igitabo aratwereka igitabo ngera hawe igitabo niko yavuze yego uyu bwa mbere genda mwibuka ngikoresha ibikane bigaragara nkibi yicara hari akankomera amashi ibyo mvuze uno munsi akigira umwarimu ngo Yohana arafise igitabo mubatizi yarakoma amashi aho mpagaze uyu nimba besh ikiba mwacumvise nivyo yavuze turabikeneye si sawa mimi kizani muda wake mpatie sino mukomereza mukomera amashi amen hallelujah Waislamu takbir Yesu akbar turababwiye nta majambo dufise tugomba tubigishe samajambo yatuzanye mwenye kiti mwenzi ko wajonjogoye n'ibiki ingumu ikaze iminota 15 aje ngayo asubire gukina amayaya. Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amidu yavuke mu Busilamu uyo yinjiye Ubusilamu hirya yejo hari Bujumbura. Mu Ubusilamu cyangwa mu Kristo yinjiye Ubukristo ava mu Busilamu sawa ni murtadi aho batagajize ngo mugongo yakoresha ibikorano nawatanguye hirya ye utanguye hirya ye tuva mu Busilamu jya mu Bukristo uyu murtadi turabizi mukuze ngaho beshi rega barakuza kandi yavukiye mu Busilamu yagukomera uyu nawe yavukiye mu Busilamu ariko urumva akamarama pastor twarusu no munsi nabona kamarama oya uwo byankiye burya ntabwo uwo byankana ate ngaho aritoka umwarimu wanje yakubajije reka bidutakaza umwanya sibyo mugo ntasoye kuza ngaho abeshi urabizi icyo nagukoreye igitego ntusubire aho ukote hose nzoba mpana warimo urahawe ikaze alhaji umutahuze bukebu nembe gaciye yiruka rega ni ngorane. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ishimikiwe Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu amahoro yishasagale kunuma imana Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Eka tubanza dushime ku mwarimu avuye ngaha ariko naho yashatse kwigira ko ari umwarimu je nabonye ko ntumuvuga ko ari umwarimu nimba umunyeshuri yakubajije cyane yatuye ikigwa adatahura
wewe rero uri umwarimu uza kucigisha kugira ngo ugitahuze bajya batagitahura. Twe twabajije tuti ni iyihe nkomoko y'umubatizo ukogwa n'abakristo? Icyo ni ikibazo. Nk'abayisilamu rero tutabatizwa kandi tutabatiza. Umwarimu yari kuza ngaha ataje kwiyereka akavuga ati je nk'umwarimu sanzwe nigisha, reka ahubwo nigishe abantu batahure inkomoko y'umubatizo abakristo tubatiza aho ukomoka. Sije nari Bayisilamu? Naam. Hama rero twe twabona yuko wa mubatizo ufise ishingiro, natwe tugaheza tukizera tugatangura kubatizwa. Ariko je navuze ndo mukristo, je narabatijwe, narize no kubatiza, ibyo mvuga ndabisobanukiwe. Ibyo ngiye kuvuga mvuga ibintu nsobanukiwe, naciyemwo nkigisha, nanavukiyemo. Nuwabibaza ngo yinjiye ubwisilamu ngo ujya ntabyazi, je ndabisobanukiwe, ni naje natuye ikigo kwa ndagisobanukiwe. Bavandimwe b'Abasilamu, iminota 20 ntiyari guhera aterekanya aho ibatisi ikomoka. Nimba ari umwarimu, nimba ikomoka ku Mana, yari kuzana ibyandiko ahantu Imana yabwiye abantu genda mubatize. Nicyo umwarimu yahagaze ngakubaza. Anyongera abaza tuti ni nani Imana yabwiye ati genda ubatizwe? Asome Yohana ngo Yohana yajya mubatizi, no problem, yajya mubatizi. Ninde yamutumye? Ikibazo si kubatiza, ninde yamutumye agende akore icyo? Ninde? Mwe dukeneye bamamashi kuko mbazi byonzi. Ogira vango bamamashi nuhagarara ngaha. Ninde yatumye Yohana amubwira ati genda ubatize? Ikibazo kirangire iheri. Hama twe turabuye yamutumye rero, nitwasanga by'ukuri yamutumye kubatiza, cyo tuvuga tuti ni kuki abayisilamu batabatizwa kandi Yohana yahawe itegeko ryo kugenda kugira iki? Kubatiza. Matayo 3:6 Imanto maelezi. Sawa kabisa. Ubutumwa bwanditswe na Matayo 3:6. Naam. Maelezo. Naam. Hagira hati. Naam. Ibada ya kutosa mwilini majini. Ati ugusenga kw'abantu babadumbagiza mu mazi Ni mfano ati n'akarorero wa utakaso ko kwiyeza au wa kujitengeneza upya. Cyane umuntu kwitegura bushasha. Baendelea. Inaendelea hivi. Naam. Ibada amasengesho nk'atanga ibikorwa nk'ibi. Ibada kama hiyo naam ilijulikana katika naam kutenda katika dunia za kipagani. Soma vizuri. Ilijulikana na kutendeka katika dini. Ibada kama hiyo naam ilijulikana na kutendeka naam katika dini za kipagani. Atumubatizo wo kwibiza abantu mu mazi wamenyekanye kuva kera na kera, kwa mubatizo ukogwa n'amadini y'igipagani. Twere aho ntufitia makenga nimba namwe yo dini iwanyu atari y'igipagani. Ni hehe Imana yabwiye umuntu numwe iti genda ubatize, cyane uti genda ubatizwe? Ikibazo gihetse. Sabirangi 11:27 Mariko 11:27 agira ati usome neza. bongera ku Yerusalemu. Yesu yongera ku Yerusalemu akigendagenda mu rusengero. Yesu ati mutekano n'umugani wa Yesu neza, akigendagenda mu rusengero abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe n'abashinga ntahe haje imigwi itatu. Umugwi w'abaherezi bakuru simvuga baribo,
abanyabwenge b'ibyanditswe basobanukiwe ibyanditswe mu gihe cya Yesu hamwe n'abashinga ntahe. Iyi migwi itatu yaje kuri Yesu. Mubanze muri mu bantu mwese mukwanenga muce mwipima. Mwe muri abaherezi bakuru cyane, mwe muri abanyabwenge b'ibyanditswe cyane, mwe abashinga ntahe. Aba baje kuri Yesu mu gihe cyande cya Yesu babonana nande na Yesu. Umvise cyabaye, baramubaza bati na nubasha ke bugutera gukora ivyo cyane ninde yaguhaye ubwo bubasha bwo kubikora? Yesu arabishura ati nanje hinge ndababaza ijambo rimwe munyishure meze ndababarire ndababarire ububasha bunkoresha ivyo. None ukubatiza kwa Yohana kwaturutse mu ijuru cyangwa se mu bantu? Tuza abaje kubaza Yesu bamubaza ububasha umuntu wo gukora ibitangaza, yabagije ikibazo tinge nanjye ndababaze umubatizo wa Yohana waturutse ku Mana cyangwa waturutse mu bantu? Mwe mwiyumvire mwese, iki ni kibazo Yesu yabagije incabwenge z'ibyandikwe, akibaza n'abashinga nahe, akibaza akibaza n'abanyabwenge b'ibyanditswe. Yesu yarakibagije imyaka irenga 2000 iraheze. Yesu akibagije. Yesu yari kijuju kubaza kino kibazo cy'umubatizo wa Yohana. Eka nabwo mbega twakinde kugana nuko turi bijuju tubanza tubaye ko mu gihe cya Yesu cyabonetse inyishu. Nimba mu gihe cya Yesu abanyabwenge b'ibyanditswe, abafarisayo, abashinganaye niba bararose inyishu cyangwa umubatizo wa Yohana wakomotse, natwe turaronka iki? Inyishu. Niba yibura cyo tuza kuraba mwe mwicaye ngaha atani imyaka 100 murama niwe muza kuduha inyishu. Endelea. Harabanaya hati biburanya muri bo bati nitwavuga tuti ni mwijuru. Abo bariburanya tuti nitwavuga ati ni mwijuru. Aha batubaza ati niki cyababujije kumwemera? Ariko mbega tuvuge tuti ni mu bantu. Natuvuga tuti ni mu bantu. Batinya abantu kuko bose biyumvira badatekeranya yuko Yohana yapugishwa n'Imana. Tuza aba mu gihe cya Yesu biyumvira nta cyemezo bari bagiziki bafise. Nimba bariyumvira natwe turakenerewe aba bari ngaha. Yesu yarabagije barananirwa kandi yabagije kubaza kijanye n'ibatisimo. Yabagije kibazo kijanye n'iki? N'ibatisimo. Barabaza ati yakomotse ku Mana cyane mu bantu? Inyishu yarabuze. Rero nako turakeneye nimba mwe mudakekeranya iby'ibatisimu ya Yohana, mudakekeranya ni hehe ibatisimu yakomotse? Nta kindi kazo dufise. Yakomotse hehe? Iyo umuntu abatizwa yemera gupfana na Yesu no kuzozukana nande na Yesu. Iyo mu bantu bazi kibatisimu yahagaze ngaha ngo Yesu yarabatizwa, acasoma wa Roma 6:4. Nimba Yesu yarabatijwe yemeye gupfana nande azukana nande. Iyo umuntu abatijwe yemera gupfana na Yesu no kuzozukana nande na Yesu. Nimba Yesu yarabatijwe nawe yemeye gupfana nande azukana nande. Nimba byukuri yarabatijwe uko ubatizwa. Iyo umuntu abatijwe ni haronka izina rishasha, izina ry'ibatisimo. Mbega Yesu izina yarose rishasha ry'ibatisimo bamwisende ko twese dufise amazina twarose tubatizwa. Akabazo ka nyuma yaje ngamba ngo abasokuru bose barabatijwe ngo baca mu ruzi rurerure. Aburahamu yabatijwe nande? Ngo yaciye mu ruzi. Yohana wenyene mubatiza. Mbega yemwe umupagani yobatiza uyundi muntu akabatizwa na umupagani? Eka. Mbe Yohana nimba yabatije Yesu, ninde yabatije Yohana kugira na waro nk'ubushobozi bwo kubatiza? Yohana yabatijwe nande?
kugira ngo nawe aronke uburenganzira bwo kubatiza abantu. Umupagani ashobora kubatiza abantu bakavuga ko babatisimu nawe ari umupagani. eka Mu bigishwa ba Yesu 12 turagusabye ngaha nimba kweli batisimu ari ikintu cy'ingirakamaro. Mu bigishwa 12 uze kutuzanira uwabatijwemo ninde. Ndasubiramo. Mu bigishwa 12 ba Yesu eko uze kutuzanira uwabatijwemo ninde. Turi kwibatisimu. Niyihe nkomoko yibatisimu mwebwe mubatiza? Twe twabajije niyihe nkomoko muyikomora he? nico kibazo. Nimba ari ku Mana duha ibyandika ahantu Imana ibwira abantu uti genda mubatizwe. Nimba ari kwa Shetani tubwire tuti ni kwa Shetani. Ni hehe Imana yabwiye abantu iti genda mubatize canke genda mubatizwe? Nimba ari Yohana yaje batiza duha icyandiko ahantu Imana yabwiye Yohana iti genda ubatize. Naje byo gupanga twe tuganira ibyo tuzi. Twe tuganira ibyo tuzi. Kila muntu wese aziba mu mwongi byarite. Arazibe mu mwongi byarite. Nagakiza koburira ku musozi kakaza kubonekera mu mwonga. Ku musozi kabutse. eka Twegeba mu mwonga turazi byarite. Nijo mamugiye guhamura turazi ibyarite. Ariko twebwe turi kwibatisi ntituraza kwibatisimu yo mu kinogo batiza abantu mu binogo mwafasha amazi mukirwa muravoma munda mu binogo abantu bari mu bukina mubashirayo amazi nakabatoga mubashira muri takino aho riturajayo turazi yuko hari mwingwara. Icyo gito mu gihe cya Covid bavuze bati umubatizo nuza kubatiza bamufungane nabo babatiza yenge nabo kuko bari babizigirira kabisa. Aho twende turimo nituri mu mubatizo mu kabakuri agusuka amazi mu kabakuri. Nituri mu mubatizo w'abantu basimba bacana ikiyigira bagasimba ikiyigira ngo urabati. Siho turi twebwe turi ku nkomoko y'imbatisimu. Kuko uvuye mu batisimu hari icyo twitwa gukomezwa kubabatijwe. Icyo nito kiriko. oya Nimba ba Yesu barakomejwe, nimba Yohana yarakomejwe, nimba atakomejwe, icyo kizo bikiri kigwa. Ariko tumenye twebwe nk'abarimu, twe twabafashe nk'abarimu, twe turabanyeshuri, mwe muri abarimu. Niyihe nkomoko y'umubatizo? Jamesi kibazo gitahuritse. nico Wewe uri umunyeshuri nawe n'umwarimu nihirirwa arakurusha tuguti ikomoka aha. Twe dukeneye ahantu Imana yategetse umuntu uti genda ubatize cyane genda ubatize. Tubazi ibyo tuzi. Je narabatijwe nitwa Manirakiza Samson. Izina ry'ibatisi muri Samson. Narize kubatizwa ndigisha kubatiza. Je mbazi iconzi nta bibazo byo guca hirya hino bihari. Jewe mbazi iconzi. Nuhavuze ngo byo ntabyo bazi. Jibyo mbaza ndabizi. Ibatisimu yakomotse he. Salamu alaykum wa barakatuh. wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante sana. Asante sana mwarimu. Hagurutse umwarimu nukuri kujya tuzorya mu ijuru. Tuzorya mu ijuru. Mugabo ngaha tuvuga ukuri. Urahawe ikaze. Murakoze. Erega ijuru ryanyu ni iryo kurya. n'abagore benshi kandi ritandukanye n'igiwacu. Sinzi iryo uravuga iryo ari ryo.
aho nituhagaruke ko siyo umwanya dufise ariko rero nariko ndagira ikibazo imbere yuko nza guhamagara umwigisha wanje none umwigisha niwe ategura ikigwa cyangwa ikigwa gitegurwa n'umwigisha bavuga ibyo batazi aho biracabagora ingo ubafashe abakasubire kandi ubigisha tugomba kubigisha kuko bafise ikibazo kandi bagomba kwigishwa ngo baravuyeyo ngo barajeyo ngo barize ububati nabyo iyo ubyiga ububizi umwigishwa ngo niwe ategura ikigwa ibyo wabibonye he byabasovye wabibonye he byabasovye yewe cha reka tubavure bavugutire sha mwarimu vuguta jewe bundi nimbari wantoye ikigwa yewe Amidu warugize ikibazo uyu Amidu ni umwarimu kumusumba erega Amidu yanarikwevye uyu waje kuvuga birantangaje yabikwevye kabisa uyu asubiyemo iki kuvyo Amidu yavuze wowe usubiyemo iki nico kibazo none nta gishasha mufite ukeneye kongereza ibibazo bibingwagije nabyo nabyishure kutagaruka yigera mwishyuye Amidu ati ibyo wabyishyuye nabi ibiro byishyuye ariko kushatse gusubira nakubwire sawa rimwe reka nagutangurire inkomoko y'umubatizo w'abakristo nuwuhe twebwe rero arabivuze twebwe n'abigishwa mwebwe abarimu mutubwire sawa amashi menshi kuri abantu mubaha amashi kabisa mubaha amashi aba bose muri koma amashi none bene dani komera amashi mwarimu wawe ndakubwira mwanafunzi wangu uchapa makofi nikwambie jibu bawe ndio kwenda wenyewe yani uyu mwarimu ni umwenyesho wanje nikigaba ndi umwarimu nabwati bombera amashi nakwigisha oya uratanga amahera rero nikigaba utama ya mahera reka nanyishu ndaguha ngo nanyishu ndaguha kumbe wataye ndi umwarimu nimwe watangomera amashi ujura kunyishura ndakwishura munyeshuri wanje ndaguha question nagenda babwire mutegura igiba mushoboye ivyo byo kubatiza bimubireke kuko nabyo mushoboye Korani amajana 230 iyo mbere yako iyo ukurasa amajana 236 amajana 236 na 236 rero uyu mugabo ndangi ntabura ayangirije yarabatijwe ariko ashuka abagabo ni babatizwe Bayisilamu mu bingozi imama bashuka ni babatizwe kandi wane yarabatijwe inyishuke muri Quran yani tangu genda uya yuko arabazibira kumbe we yaraciye ubwenge arabatizwa bari munifate mimi washenzi abashenzi ndio watu n'abantu wasiobatizwa batabatizwa bene data Korani ati ngo abashenzi bagira gute bili babatizwa ubonye muratabatizwa mu mvugo ya Korani abayitwa nde mwese mushenzi ariko uyu mugabo bwenge yaragize gute yarabatijwe yarabatijwe kirasa abandi bashenzi batifuza kubatizwa erega nibyo nubwo ati ngo gende murtadi none genda kuguma ndi umushenzi agenda bivamwo Korani yisoma ati umushenzi n'abatizwa manuka aba bashenzi n'abatizwa uyu munsi arabyemeye ko avuye aba bashenzi ni bajya baki manuka watu wasiobatizwa na wale watabatizwa kandi wasiomjua Mungu kandi abashenzi nabwo bazi Imana womenye Imana gute n'ibyo wese atabyuzi hao waliomjua kidogo umushenzi abafisa kanumuravyo umenga azimana gatonya kama watu n'abantu wabara hili bo muri kino kiyaya kino kama Waislamu n'abayisilamu baravuza abashenzi abaribo ni nk'abandi Waislamu nabingi ndazuza ngaha ngo Abubakar aradututse Yesu myicyane Korani ni batutse bari bati abashenzi n'abantu batabatizwa batazi Imana abashenzi n'abantu abayisilamu sinukanye ndisomeye Korani ngiye yatangwa jewe sinandi bwavuke so kuwanje yari bwabe usijewe usomye icyanditswe aho rani mwanga kubatizwa muguma mwitwiki abashenzi umuti ndabahaye no munsi ugamba ni mwitwa abashenzi mugira gute mubatizwa nkuko jewe nabatijwe Abubakar Sadiq mu Kirundi n'abahimbiri 11:8 Matayo 11
ibintu umunani Matayo havuga gutya ndishikazo ciwe ni Imana cyangwa watumwe mwege kubatizwa icyo kibazo kibati ngo ni abigishwa ba Yesu bagize gute babatijwe woro karisha gwo Mungu umwigisha wa Yesu umwe yabatijwe sawa ega saba sheza abigishwa ba Yesu bavuga gute nimuze kuri jewe mwese Yesu ati muze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura mwikoreze ingata yanje munyigireko kuko n'umugwaneza nihoreje mu mutima tekana Yesu ati nibaze bagira gute bamwigireko Yesu twasubye kuyagiza gute yabatijwe abigisha bose bamwigira kuri inde bamwigira kuri Yesu none niba bigira kuri Yesu bari kwega kubatizwa ovyo izindi gorane umviriza ngwinyandiko bamwigira ko iyo nayo bwagute abagati nimuze munyigireko yabati wumvise abati nimuze mugibijumbu nimuze munyigireko Yesu amaze kubatizwa atabwira abigishwa bati nimuze mugire gute munyigireko ni kumwigirako baje bakora ibyagiza gute nakose byagendeyemo ona uyu sasa pobre abonye abagabo ifite ikibazo 2 Yohana 3:5 Yohana 2:3:5 2:5 mwalimu 2:5 ego 2:5 ariko hariho n'ibindi byinshi Yesu yakoze erega rero hariho n'ibindi byinshi Yesu yakoze byo kwandikwa bidondowe kimwe ku kindi ngira ngo n'isi nayo ni ukwigwamo ibitabo byo kwanditswe naho ucyumbaza ati uwo batije Yohana ninde ega byakwandikwa ninde konga nawo bija ngo wabatije Petero ninde ari ibindi byinshi byagiye biko iyo byagenda byandikwa kimwe ku kindi urazi nara Yesu yagendeyemo iyo bazabikira intara bakamba kibitokwe cyangwa bagiye gusuma ngo bayisumishije amafaranga angahe Yesu yagaburiye abantu bagera gusuma babatanga iyo barika amafaranga yasumishije n'igapo yabishizemo hari ibindi rero uri kurabaza n'akarorero mubu wavuga ati ninde yakurishije shahada Muhammad wowe tumutanga ariho n'ibindi bitandikwa ariko shahada ikigo cyejo ingoma ndarindiriye ako gatabo mwarimu yego maze fasha imprimato bayigutize yasomyemo ije hajya uyu mugabo n'ibitabo atwara mu kwahana byazi bafashe mwarimu kimwe gusa yo twabwiye ko muri Korinto bambere cyubati basokuruza bacu bose barabatijwe washaka bavuga ati sokuruza umwe wa mbere Yohaya wa kabiri yitwa Petero wa gatatu yitwa Yuda wa kane Matayo wa kabiri yitwa Yona ushaka watu ndakura mazina oya watu bati bose kukiyo batu ndakura mazina nitari kwandikwa bikakwigwa bagoye primato Yohana wa mbere cyo cyambere cya Yohana cyo cyambere cyande icyambere cya Yohana Birizaro aba bantu babatizwa baribo kuko abatabatizwa bitwa bashenzi ababatizwa nabo ni bandi ama twigire munyenga icyete cyambere cya Yohana okay namba ngapi mwalimu kuna point pale Mkristo umbilisa abatabatizwa bitwa abayisilamu aribo bitwi bashenzi umukristo rero bababike kuri Yesu Kristo barabatizwa abakristo akaa ndani ya Mungu umukristo aba Mumana na Mungu ndani ya Mkristo Imana iba umukristo amezaliwa na Mungu umukristo yabyawe n'Imana umukristo atoka kwa Mungu ava ku Mana inkomoko yabo wewe idira inkomoko yabo woyironderera kandi bizira ku Mana ibyo bakora biva kwande ku Mana imbega wishu inyishu kashi nta deni tuzosubira na ibijumbo abakristo inkomoko y'umubatizo baye abakristo bava ku Mana kumbe ibyo bakora babiva ku Mana urabwira ati abakristo bava handi nibyo bakora bitabiva handi abakristo bava ku Mana kumbe biga bakora biva ku Mana icyo gitabo bikwiye kwa bandi
nanjye ndi ku Mana uyikuye iki kitabo iki hari iwabo basi barabisoma mukwaha gusubira mu mufuko bigopfunda utabisoma we reka marira Mkristo amjua Mungu. Mkristo razi imana. Niyo mpamvu usomye na korowani yagifata abakristo buwahigi imana. Maida 45. Nujeyo ni nyungu gusa ndabahaye. Umukristo aziki imana muri korowani. Umukristo azimana niyo umwisiramu azimana. We iki kigo ni basubira ku giso. Ari umushenzi. Kandi twabisomye. Wewe sindabibona ivyo bintu harimo. Ngo nimba Yesu yarabatijwe umva ikibazo yashimikiyeko akoromo karaka prefor ngo kubatizwa ngo bisigura ngo guhambana na Kristo no kuzukana nande na Kristo wewe ninde akurozi niyo mpamvu abivuye ariko rero mwari bukumbure yaje mwari mubafasha abapeki abakasa abapeki ndababarira mvuze nabi babarira breve fasha ababari Idrisa bafasha ndi kose mumbara kukajya bokarikano sikwitwa abapeki sabapeki sivyo mumbabarira Idrisa bafasha yabateteri rero ati ngo iyo ngomoko musomyi msomaji ngo nukuzuka no kufana na Kristo ngo nimba Yesu yarabatije ngo yazukanye nande afana nande umubatizo Yesu wose usigura mwalimu Matayo 3:14 umva ubusobanuro bw'ibyo mubatizo wa Yesu nawe umenye sukufana no kuzukana Matayo 3:14 Matayo 3:14 Matayo 3:14 jambo iravuga ku jambo ry'Imana 14 ngo yahabanywe n'azukana nande abati zose bisigura ivyo ariko Yohana agomba kumwanyira Yesu mubatiza kuko ari jewe nkwiye kubatizwa nawe wowe ndakubatize oya nije nkwiye kubatizwa nawe none uje kuri jewe ga Yesu aramwishura ati bikunde kuko ariko bidukwiye ngo dushitse ukugororoka kose umubatizo wa Yesu wari wo gushita ukugororoka kose suguhamba no gufa umebitoa wapi no gushita ukugororoka kose kugira ngo abantu bose abe icyitegererezo kizima bakore mu makanda yiwe niyo mpamvu je uracemva gute wa aba salamu alaykum burabuseze ndabatiza ndongera tugusenge na yibi kandi bibuke n'umugore wanyu tunamuzana bashe nije namubatiza je uyu avuye mu Islam je uyu akuba kabisa mundabe neza nije namubatije achavuga ni uyu mugabo ngo none ku mubatizo wa Yesu wavaye wenyere sobe tata yadusomeye ni Yohana 11 tawa ku 19 Yohana 11 umviriza nguyu Yohana nimba yarabatije yabibwiwe nande iyi yitaze yari umuvugishwa wiki n'Imana umuvugishwa n'Imana idakora abayanyawe nande ariko abagabo sibibwiye Yohana yari umuvugishwa n'Imana arizabatiza abayabitumwe nande nabii wa Mungu akitenda jambo huwa amelitumwa na umuvugishwa n'Imana yakoze ikintu abayagitumwe nande umukozi w'Imana yakoze ikintu abayagitumwe nande Imana wewe navugishwa n'Imana ariko mwebwe amatike yanyu yose yakiriye gusa kubaza kwa ureno abagabo je nibaze ku kibazo cyo nabimishije sinzi kinakene two tubwira mufashe wa Kristo haleluya amen watoye 21:19 soma icyatumye avuga atyo kwari kwerekana urupfu azopfa ashimagirisha Imana amaze kuvuga atyo aramubarira ati nkurikira Petero arakebuka abona wa mwigishwa wa Yesu yakunda aba akurikiye umwe yari yegamiye mu gikiriza cha Yesu hamwe basangira akamubaza ati mugezi ninde azokugura ni Marko 11 kwa mutwaye soya dusome yatumye 11:27 Marko 11:27 11:27 yes 11:27
bongera bajya kuri Yesu naho aturuke itonde Villeneuve oya soma neza unyene bagiye Yerusalemu akigendagenda mu rusengero abahezi bakuru n'abanyabwenge b'ibyanditswe n'abashinganahi baza kuri we baramubaza bati n'ububasha ki ugutera gukora ibyo cyangwa ninde yaguhaye ubwo bubasha bwo kubikora Yesu arabishura ati naje hinge ndababazi ijambo rimwe munyishure mbeze ndababwire ububasha bunkoresha ibyo none uwo kubatiza kwa Yohana nubasha nyabaki butuma wo Yesu ukora ibyo naro bati nimwanyike ndababwira ubasha mfite butuma rogira gute mbatiza icyambere abavuga ko bemera intumwa zose bava ngo Yesu ni intumwa Yesu abagira gute kubatizwa ariko bagira bamukore mu girisho tubwire wo Yesu yo kubatiza wabikuye he abagabo aba bavuze ko babemera tunabera Yesu ni intumwa Yesu bati ebana ariko ari gisho cyo kubatizwa aba bati Yesu tubwire aho bikura waze isingi na nicyo mumva mumwemeraho uwe wemera ati nibyo yakoze Yesu nuvyemera byo kubatiza nuvyemera Mariko ati nge tunarimwe 3 oya 30 sawa none ukubatiza kwa Yohana kwaturutse mu ijuru canke se mu bantu ngo none ukubatiza kwa Yohana nitwavuga ukubatiza kwa Yohana tuse mu ijuru cyane mu bantu barihuranya mu mitima asante turanahasubiramo okay sabahezagira umukomera amashi inyuma y'umwanya na wundi mwanya twongerako kandi abakristo tuvuge dukoresha umwanya tugiye rero mu mwanya w'inyishu n'ibibazo ikibazo kibazwa mu minota 3 inyishu mu minota 7 hama wabagijwe acaza kugaruka avuga ko yishuwe neza cyane atishuwe neza rero tugomba twebwe abakristo tubaze abayisilamu kuko nibo bateguye ikiyigwa kandi ndabasabe Mose shikira hano umarize ikibazo kandi nubaze ikibazo kirekire ubaze gusa akabazo gato karibu rero mu mukomera amashi Moza ariko araza gushika ngaha kugira ngo amubaze ikibazo ugitumbereze neza ikibazo mubaza yaba ku ruhande rw'abakristo cyangwa ku ruhande rw'abayisilamu ikibazo kisunge ikigwa kugira ngo abari hano bibaye gutahura byinshi mu byo batari bazi karibu rero Moza mu minota 3 gusa itarenga irenguke ushikirano